Mang, sini dulu Mang, duduk Mang di sini Mang. Ngobrol-ngobrol Mang. Aduh. Apa dek? Aduh. Ya duduk aja Mang. Ini Mang, saya punya teterucingan Mang, tebak-tebakan. Wih, asik tuh. Iya dong Mang. Apa coba? Gini Mang, siang di rumah, sore di dapur, malam di gambar. Coba Siang di tengah rumah, ya, sore di dapur, ya, kalau malam di kamar. ya, apa coba? Apa ya? Ayo Mang, tebak Mang. Ah, baju. Salah Mang. Ayo, sedikit lagi Mang. Strom, listrik, lampu. Salah Mang, salah. Ribet amat sih ah. Mau tahu jawabannya Mang? Apa coba? Ini Mang. Jawabannya kompor. Kompor. Ada masa kompor di kamar? Risih. Ya kompor-kompor saya mau ditaruh di mana juga. Terserah saya dong Mang. Ayeuna amang tatalucingan. Hei, Sok Sok. tebak ujang. siap Mang. Tukang naon anu tiap nonton ngan ajrut-ajrutan we mung cicing. Tok tukang naon ta anu nonton teh ajrut-ajrutan we. Tukang naon amun nonton TV sok ajut-ajutan. Lain nonton TV, nonton nih pokoknya Oh, mah. nonton ajut-ajutan. Tukang naon lamun nonton sok ajut-ajutan. Tukang poli. Wah, lain. Tukang naon atuh Mang? Tukang loncat tinggi. Lain. Loncat tinggi. Terus tukang naon atuh Mang? Yo, dengekeun. Oh, sok. Tukang teuing. Yo, anu dihareup mah teu kudu ajrut-ajrutan, da puguh katempo jelas. Heeh, sia nya. Tukang teuing.